Yes, Kanonya mbifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha. Kuri wo twumva amasaha ya nimugoroba, umugoroba umugisha. Kuri wo twumva amasaha ya mu gitondo, umugoroba umugisha. Kuri wo twumva amasaha yo ku gicamunsi biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yabo ihagaze. Kuri ino nshuro rero turagarutse mu cyitwa amakuru yo mu masaha y'umugoroba by'umwihariko muri studio kuri mikoro ya mbere ni Moses, ariko kuri mikoro ya kabiri ngira ngo murabibona ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuvandimwe Bwana Karimba Aimable. Bwana Karimba Aimable, umeze neza? Meze neza ndakomeye Bwana Moses, mboneraho kongera kugusuhuza n'abakunzi ba Dunia Nikote TV. Yes, natwe tumeze neza, reka mbavugire. Yes, ni ukuvuga ngo ni amakuru rero agiye atandukanye tugiye kuba tugarukaho muri ano masaha y'umugoroba. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable, hari abantu bari no guca mu gikari barakibaza byinshi. Umuntu wese ukubonye araza ambaza ni umusore ni umugabo, nkamubwira ati harya barabanye single and searching. Yeah, single and searching. Yes. Ni single and searching kwa Karimba mwa bantu y'Imana mwe. Ngira ngo rero tugarutse mu cyitwa amakuru muri ano masaha y'umugoroba. By'umwihariko birumvikana tuba tugiye guca hirya no hino tukagenda twapdatinga abantu, ariko abantu barabizi ko Bwana Karimba Aimable twibanda mu gihugu cy'u Burundi. Yes, twibanda mu gihugu cy'u Burundi. Mbere na mbere rero uraza kunyemera mbanze nisubiza abantu banjye bari mu gihugu cy'u Burundi. Nta kibazo Bwana Moses. Moses. Muri Afrika hasigaye Burayi mpaguhari. Yes, no kuvuga ngo turabasuhuza cyane badukurikira bari hano muri Coline Mujejuru, bari muri Coline Mulangala, bari muri Coline Kinazi, bari muri Coline ya Tongo, bari muri Coline Kinigi, bari hano muri Coline ya Tongo, bari mu bice bigiye bitandukanye bya Bujumbura, Gitega, hitwa za Kinazi, bari hano za Ruyigi ndetse na za Kasorwa, ahitwa za Kirundo, bari hano za Gitega. Mbese bari mu Burundi mu bice bigiye bitandukanye. Sibyo gusa kandi mu gihugu cy'u Rwanda barahari ni benshi cyane, bari Kenya, bari Tanzania, bari Malawi, bari South Africa, bari Zimbabwe, bari Zambia, bari hirya no hino Congo ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye na za Uganda. Ku mugabane w'Uburayi ndakeka wakinjira n'abasuhuza kugira ngo genda duhite twinjira mu cyitwa ingingo z'ingenzi n'amakuru duhita twinjiramo muri rusange. Ndabanza gusuhuza abakunzi bacu badukurikira bari mu gihugu cy'Ubwongereza, abakunzi bacu badukurikirana bari mu Bufaransa, n'abakunzi bacu bari mu Budage, mu Bubiligi, za Australia ndetse n'ahandi hatandukanye. Ndabashuje kandi abari muri Aziya. Hari umuvandimwe wanjye uba hariya rwose muri Oman, yitwa Lecho, nawe akunda kureba buri munsi ajyana anyandikira akambwira ati hari ahantu ariko mwavuze ibintu biri sawa. Hari n'undi witwa Amza muri muri Qatar, nawe ndamushuje. Abakunzi bacu rero bari mu bice bitandukanye byo muri Aziya, umuntu atajya kurondora, no mu Bushinwa bariyo, mu Buhinde bariyo. Abakunzi bacu bari muri Amerika mu bice bitandukanye, New York, muri bice bya Miami ndetse no muri leta zitandukanye, nibakomeze bagire amahoro n'imigisha bikomoka kuri Nyagasani ndetse n'impagarike n'ubugingo mu mitima yabo. Yes, birumvikana Bwana Karimba Aimable, ngira ngo ni byinshi tugiye kuba dukomozaho abo tuva imuzi n'imuzingo, kuko amakuru ni menshi cyane arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Niho wahoze umbwira ati mu mujyi wa Bujumbura ngo bigendanye n'uburyo mu masaha y'umugoroba situation uko ibihagaze ku muntu uriyo, ati ni ari igice ushobora kugeramo ugakora ku kimenyetso cy'umusaraba ukavuga ati ahantu ni Marenga. Ndaba ndi umugabo, ngira ngo abantu bari mu gihugu cy'u Burundi ibyo bice murabizi mu masaha y'ijoro hano za Bujumbura. No kuvuga ngo rero icyo kintu wakimbwiye nanjye numva nikanzemo, ngiramo n'ubwoba. Nibuka yuko rwose ari n'undi muvandimwe rwose nawe wigeze kumbwira, ambwira ati mu gihugu cy'u Burundi hari ibice ibintu biba bitameze neza, by'umwihariko ariko ibice by'umwihariko usanga igihugu cy'u Burundi ngo gihana nacyo imibi. Ibihugu Tanzania ntibahana imbibi, u Rwanda ntibahana imbibi, na DRC bahana imbibi. Ngira ngo birumvikana yuko nyine ari ahantu henshi hahana imbibi, by'umwihariko n'igihugu navuga yuko ari iki Burundi. Ngira ngo Bwana Karimba Aimable watwinjiza mu cyitwa impfunyapfunyi tukahita twikomereza mu nkuru zidasanzwe rero Bwana Moses tuzanye. Yego, turaza kwikoza ku ruhande rw'inzego z'ubutegetsi bwa kino gihugu cy'u Burundi mu ishyaka rya CNDD-FDD,
hakomeje kumvikanamo icyitwa bombori cyangwa se umwuka mubi. yego turaza kwikoza ku ruhande rw'umugabo witwa Evariste Ndayishimiye. yego aka kanya turi kuvugana biravuga yuko atari mu gihugu cy'u Burundi. ariko se hari abavandimwe nahoze mvuga numva bavuga ati ibi bintu turabifata nko guhunga ngira ngo yenda ariko turaje tubyinjiremo. biravugwa neza yuko muri aya masaha turi kuvugana atari mu gihugu cy'u Burundi kandi ashobora kuba yaragiye atabivuganyeho n'ubuyobozi. yego turagaruka rero ku ruhande rw'amakimbirane hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Bubiligi akomeje kugenda akura nyuma y'uko bamwe mu basirikare bakomeye b'igihugu cy'u Burundi bakomeje kwanga yuko mu Burundi haba inzira y'abasirikare b'Ababiligi n'abandi bakomoka mu bindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi bari kwerekezwa hariya mu gihugu cya Kongo. Ibi rero abasirikare bamaze kubyanga. yego impamvu ikomeye nta yindi, igihugu cy'u Burundi cyapfushije abasirikare benshi cyane hariya mu bice byahariye muri Kongo mu mirwano ikomeye cyane. Binavugwa yuko byagizwemo uruhare rukomeye cyane n'abasirikare b'Ababiligi. yego cyane ngo babashyize ku murongo nakwita yuko ari umurongo w'urupfu. urumva ku mirongo y'imbere ku rugamba buriya hari ahantu umuntu ashobora kugushyira ugahita uvuga ati ariko hano hantu harimo akantu. yego ibyo bintu rero ngo byateje amakimbirane akomeye cyane. hazamo n'ikindi kintu cy'uko abanyepolitiki b'igihugu cy'u Burundi nabo bari kuvuga yuko badashaka igihugu cy'u Bubiligi ko kibinjira kuko kikubinjira mu buryo bukomeye cyane. ibi nabyo turabyinjiramo ayo makimbirane n'igihugu cy'u Bubiligi n'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda akura araterwa n'iki. turagaruka ku ruhande rw'abasirikare ba FDNB igisirikare cy'u Burundi biri kuvuga yuko bari kugenda bicamo ibice bamwe bakanaburirwa n'irengero. turagaruka ku ruhande rwa situwasiyo Red Tabara tumenye ese bihagaze bite ko biri kuvuga yuko Red Tabara aka kanya yaba yaramaze gushyika mu bice byose by'igihugu cy'u Burundi. tumenye ese ni gute cyangwa se ni kubera iki biri kuvugwa ko iyi Red Tabara yamaze gushyika ku butaka bw'u Burundi n'ubundi ni ubutaka bwabo. intambara ikomeye cyane mu kibira, ibintu birakomeye. Kibitoki icyitwa amasasu mu masaha yo mu rukerera rwa saa 11 za mu gitondo nuko tutayaburekinza no makuru nakubwiye niba witonze tubanze tubitohoze. bumvikanye urusaku rw'amasasu hagati y'igisirikare cy'u Burundi. biranakekwa yuko abasirikare barasanye ari abasirikare ba FDNB ndetse n'umutwe ariko ibi ni ibintu bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye kuko biravuga yuko FDNB ikomeje kugenda yikanga yuko n'ubundi Red Tabara yamaze kugira ingenza zikomeye cyane mu gisirikare cya FDNB kandi izi ngenza zose nizo ziri gutuma n'ubundi habamo ikibazo gikomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi kiri no kubyaramo icyitwa imyivumbagatanyo. Bwana Moses. birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa ariko kandi bivugwa ngira ngo wenda turaje tubyinjiranemo. Bwana Karimba Aimable gatanu kuri kagenzi kako gusaba wo kurikira Duniani Pote TV. icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni ugukora subscribe kugira ngo ibintu tubigendanemo neza 5 kuri 5. ngira ngo Bwana Karimba Aimable ndagira ngo duhite twinjira muri ano makuru duhere kuri risubiranamo ry'ingabo z'abarundi. ni isubiranamo rikomeje kugenda rigaragara mu gisirikare rya hato na hato. ibi bintu ntabwo bishobora kuza gutuma igisirikare gicikamo ibice bibiri. Bwana Moses, ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ntabwo gucikamo ibyiciro bibiri cyangwa se kwiremamo amacakubiri ntabwo bije nonaha. kuva uwitwa Evariste Ndayishimiye yagera ku butegetsi bikavuga yuko hari abasirikare yagiye yambura inshingano. urakoze cyane. yego komeza. bikavuga yuko hari abasirikare yagiye yambura inshingano zabo. gutohoza gukomeye bikavuga yuko byatewe n'uko uno mugabo yaje afite icyitwa ivanguramoko. yego ibi ngibi byatumye bamwe mu basirikare bari bakomeye baragiye bashakaho impamvu zitumvikana ndetse bamwe bagatabwa no muri yombi. ndakubwiza ukuri yuko ibintu bikomeje kugenda biteza ikibazo ku rwego ruri hejuru. Bwana Moses, kandi kitazahagarara. aho turagendana ni ukuvuga ngo n'ubundi ngira ngo Bwana Karimba Aimable ibi ni nabyo byo turi gukomeza tubona mu gihe turaza kubona igisirikare cy'u Burundi n'ubundi bavuga bati twebwe turajya muri Kongo. gute muri Kongo bari guhezayo amoko amwe? ibyo bintu mu gihugu cy'u Burundi birahari. gute abasigara mu gihugu batajya ku rugamba bo bagiye? twese tugomba kujya ku rugamba. nyine urabona ni igihugu cy'u Burundi
kikigendera mu bintu by'amoko bigendanye n'ubutegetsi buriho bw'uwitwa General Neva, kandi mu buryo navuga yuko bweruye bwamaze kujya ahagaragara. Usibye kuba mu nzego za gisirikare ibintu bitifashe neza, siho honyine no mu nzego za politiki ibintu ntabwo byifashe neza, naho ivumbi rikomeje kugenda ritumuka. Wagira ngo se hari ikindi abagabo barimo ba Reverien Ndikuriyo, aba barimo ba Ndakugarika ndetse n'abandi bagiye batandukanye bapfa na Neva? Nibyo ngira ngo twikomereze, by'umwihariko bakomeje ku makuru agiye atandukanye areba n'umutekano, politiki na diplomasi. Numvise bagarutse ku by'Ububiligi n'igihugu cy'u Burundi, kugeza amagingo ku muntu ukeneye kumva amakuru y'igihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'u Burundi, umubano wabo ese ugezehe, uhagaze, nimba biri gupfa biri gupfira he, wamubwira iki Bwana Karimba? Ku ruhande rero rw'igihugu cy'u Burundi, ikintu cya mbere kiri gutera aya makimbirane ku gihugu cy'Ububiligi ndetse n'igihugu cy'u Burundi nta kindi. Ababiligi muri Afurika, ibihugu bagerageje gukoloniza, nta gihugu kigeze kigira umugisha mu gukolonizwa n'igihugu cy'Ububiligi. Tubigereranyije nk'Ubwongereza bwakolonije Uganda, tukareba ukuntu Uganda situation yagenze, tukareba situation ukuntu yagenze mu bihugu Ububiligi n'Ubufaransa bakolonije, ni ibintu biri total difference. Ni ukuvuga ngo rero iyo total difference iri hagati y'Ababiligi n'abandi bakoloni, kuko no baracyashaka kudukoloniza. Ahubwo noneho ubu ngubu biragaragara yuko bashaka no kudukoloniza mu buryo bufite umuvuduko ukomeye cyane. Niba hari byinshi bari kubona n'ubundi yuko bagomba kubiprofitira muri twebwe, ibyo byose ni impamvu za politiki. Ariko cyane ikiri kubitera gikomeye cyane ni uko abanyepolitiki ba kino gihugu cy'u Burundi ntabwo bashaka Ababiligi. Ariko uwitwa Evariste Ndayishimiye wafashe inote wazishyize ku meza, ukamubwira uti ndashaka ko dufatanya muri izi ngingo izi n'izi za politike, z'ubuzima busanzwe, z'ubukungu n'iki, hanyuma nanjye urangomba ibi. Hari ibyo Evariste Ndayishimiye yemeye, bamaze kumuha amafaranga, harimo na yandi yari guhabwa igihugu cy'u Rwanda $800 n'andi menshi. Nyuma yaho numvise ko hari na miliyoni zigera muri 17 z'amadolari Ababiligi batanze. Numva ngo nyuma yaho hari izigera muri 45 zatanzwe ngo kubaka cyane ibigo bishyigikira ibigo byo gushyigikira uburezi, harimo ayo mashuri, harimo n'ibindi bifitanye isano nabyo, no guhindura nyine systeme y'imyigire mu gihugu cy'u Burundi, kuko bivuga yuko bari gukora muri systeme iri analog. Ababiligi bavuga yuko bazabafasha, ariko Ababiligi bagira ibyo basaba igihugu cy'u Burundi. Babasaba yuko amabuye y'agaciro yose acukurwa mu bice birimo amabuye y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi azajya ahabwa Ababiligi, nta kindi gihugu kizayafata. Hakaba hari igihugu cy'Ubufaransa gifitanye imikoranire hagati y'igihugu cy'u Burundi mu bijyanye no kugura amabuye y'agaciro. Hakaba hari Abongereza bari bahari, hakaba hari Abadage bari bahari, Abanyamerika bahari, Abashinwa nabo bahari. Bari bafitanye imikoranire mu bijyanye no kugura amabuye y'agaciro hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse no mu buzima busanzwe, mu mikoranire yihariye cyane kuzamura ubukungu. Ariko nanone nawe ibyo ugomba gutanga ku muntu runaka ukuzaniye ibintu ukabitanga. Ibi byose rero Abarundi abanyepolitike barabirebye, baravuga bati kandi nyamara Ababiligi nyamuneka, ntabwo Abanyarwanda bakomeje kubirukana, bakomeje kubamagana, twagakwiye kwicara tukareba yuko aba bantu tubakeneye koko. Bicaye, abadepite baricara, senators baricara, basanga Ababiligi hari ibyo bagomba kugabanya mu masezerano. Niho ziriya nyandiko, niho ari amakuru Ababiligi bari gutanga bavuga ko igihugu cy'u Burundi gisa n'ari igihugu kitabaho. Niho akomeje kugenda ava, nta kindi kintu kiri kubitera. Birumvikana ni byinshi cyane gikomeje kugenda bivugwa, amakimbirane akomeje kugera azamuka, ariko ndakeka ibyo byinshi musobanukiye cyangwa se mwumvishe uko bimeze. Tugaruke gato ku kijyanye n'umutekano muke wakomeje kugenda ukomoza mu bice bigiye bitandukanye by'aba banyapolitike bagiye batandukanye. By'umwihariko tugaruke gato na kora basavuga n'ubutegetsi batarimo indani muri guverinoma bitwa ba Agathon Rwasa. Na Agathon Rwasa kugeza amagingo aya na n'ubu hamya avuga yuko amatora hari igihe ataba mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se yanaba
akabamo imvururu nyinshi cyane. Bwana Kalimba Aimable, ese ibintu nawe niko ubibona mu mboni zawe, ayo matora tuyitegeme imvururu? Imvururu zo zaratangiye. Yego, ariko sawa mungane. Imvururu zo zaratangiye, kandi mu gutangira noneho zinatangira no mu ishusho igaragara yuko Evariste Ndayishimiye atishimiwe n'abantu benshi mu gihugu cy'u Burundi. Abo banyepolitike b'abaturage ba Evariste Ndayishimiye ntabwo bamwishimiye pe. Ntabwo bamwishimiye. Ibi rero niba ugiye kwiyamamaza mu gihugu kirimo abaturage ku kigero kirenga ahubwo nanone akandi kantu, uretse kuba abaturage batamwishimiye, hari n'abanyapolitike benshi kandi bakomeye barimo indani mu ishyaka rya CNDD-FDD nabo batamwishimiye. Noneho hakaba n'abanyapolitike batari mu ishyaka rya CNDD-FDD nabo batamwishimiye. Ibyo bintu byose niba bikombina n'abaturage bakabihuza, barubaka ikintu giteye ubwoba. Barubaka ikintu giteye ubwoba, kandi Evariste Ndayishimiye nawe arabizi. Arabizi, uretse yuko byari biri no guca n'amarenga bavuga bati n'ubundi nibatanamutora azishyiraho nk'uko Kisekedi yishyizeho. Yes, birumvikana ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa. Tugiye kuvuga bwakira bugaca, dore yuko tuba turimo turagenda tunakubita tubangura rwose kugira ngo ibintu bigende neza. Harya nkuru nziza yapfuye ryarira ni mu mwaka w'ibihumbi 2010 na kabiri, ni kabiri hagati na 2013. Hari umuvandimwe, impamvu nakubajije gutyo, hari umuvandimwe mu gihugu cy'u Burundi wamubwiye ati ibyo witwa General Neva mu byitege, ashobora kwicwa nk'uko nkuru nziza yishwe, ndetse muri uko kwicwa kwe hakaba n'ikintu gikomeye cyo kuba nawe ashobora guhitanwa nabo mu banyapolitike b'indani bari na hafi iruhande rwe, badashaka kuyongera kuba yayobora igihugu cy'u Burundi. Izo ni za mvururu nyine nakubwiraga, kandi umuntu wabwiye ibintu nk'ibi ni umwe mu bantu b'indani nyine, ni umwe muri ba bantu nyine abantu baba bavuga bati turizeye ibintu uko byagenda kose yavugana ibintu biba byizewe ku rwego rwo hejuru. Bwana Kalimba Aimable, ngira ngo ndamutse nkushimiye tugasoreza aha ngaha, ndumva ntacyo byaba bitwaye, noneho tukajya gutegura amakuru ya mu gitondo. Rero noneho n'ingingo z'ingenzi yenda twavuze tutigeze tubabwira ku bageze hano, tutigeze dusobanuraho, nabyo tukajya kuba twabishyira. Turazana amakuru y'ubudasi atandukanye nayo bari kumva nonaha. Yego. Bwana Kalimba Aimable, reka nkushimire dusoreza aha ngaha. Yego, urakoze cyane.